aner mala kenyam kanal diala kontin baler ti bakaling ka nur online TV channel katin konlat korodin raywi ka South Sudan yin kori kana tin we kamal kare report kana me bana right katin content chala raywi ka juba bro chu palpinga liangdian ko gorjano deri ka link do mo am deri ka ngai keja biya kamal gwasame anda manduni sham kwas nyamle anu roisni an walle shanga jandang ro wide dies ka pay bakel ron kina dang ro wide jandang ro wide bakel barwani ko inshallah tre week ka South Sudan bana kalinkel lerane am bana kwen gwasame ko to kon galer jup karo baga kwen ya lerane am bana right kamana inshallah da Michael Makwelwas re week juba gwad mi she chup gwad da na chai kwenten ka parliament te ko raj mi inshallah ka kwi commissioner shana ka poita ban mandana chalatin ban jelinkel ko kwi kore dana chito lero do gwas men ban nyoko muku kon focustin bana ro kwi lokadane lokadak ma chare which ka juba ka freedom wall ki lugadane chaluk ban mandana chalat garu lampoj ban jelinkel ko ngai kon diale lugadan lokare which ka juba lug metal paratin ki lug metal te ka chak ka tele to go to lat ketin gwain kenena ke ya ne rekonte la jes fela yo bana jelinga go akajan report me mi jiram jidit guji lare me ka YouTube channel ka ken subscribe go subscribe ka mi jiram jidit kanwar online TV page ka Facebook mi ken follow ka mi tiga Facebook page ka ken ngajono te YouTube channel ten go bo subscribe ka nwar Nuer online TV channel ko biler shi shamala shukiji mishi wo subscribe ka YouTube tuong je ka report nyam andande ko rodan palpinge je ko tega ngwalong to goro ba linki ba ngach chimangai ko no South Sudan right now chete kamal ki tel to go lat ko dienten bana mandana chalat gwazan bana je banji linkel ko dobran je to ko je wuda me menen kon mo gwasa me Michael Makwelwas aban mandana chalat ki mentinari ka je ta dan ki roike jaban jilinga this report kenya am chan manana chalat chan jiling gwasa me ka parliament kuma South Sudan chol kanete kon tilla jingone kilo makash no nene they can investigator they can ka palo let kaladian ka kwiwut ka medane shanak la commissioner dun ka poeta is county commissioner Steven Lawosio Lomogin shanak ka court gwade dane shiwe chajo ma chala de kananu de ne kon la jingone kene de kon lat ka investigation ka kwide de ka palo let kan ladamone en commissioner me na ka je ka changwel kel ka paibakel ron kin dang ro jandang red bakel gwan mi mo chala do ne ne gente gn ci we ko official duties kelan mu lat dor shol ke kesengor nyen gwa dan we ri ka mo we jekten en area mo wajen dor mi lana nyintene siang diogo jenu kwi kane ki territorial dispute meten wanamo lo ter kon lalat ke kwi money ka antaramo te kam Eastern Equatorial State kan ne de kontila murle ke Greater Pibor administrative area term bej can solve ke very long time ka report ana chalat gwasemeni gwade dane sha commissioner chanek tinchine di alchina gach people were shocked ke ne to ngara wi ka South Sudan ko mishi wona ko ba commissioner ba janek ka jana we ko dong temi ba wore ni ja no she native one till a community leaders la kwarwich kana native kon till official kume ka kan ordinary citizen ke jiwit lora bang native one kilo din jat ka do budan en cha commissioner chana ka ja ka korga me cha janna kan commissioner me cha janna native kon till la tinta kalwang ala authorities Eastern Equatorial State shu kan wako ba Ramadan negran ba jagor shu kwardan la governor wude shal ke Los Lobong governor Los Lobong lo jor jana wa shu bon realeka la special committee teacher realeka ko ba Ramadan negran ki me shitwo ba jagor ba Ramon Biden 5 no ka ba kep ko sherik mudi chajalat ke jodan chalat wa me sha investigation cha to go kenon shigo kan kon la committee wa chane dang wan cha ga kwan
lo Ramadan la kwari ne gun Michel ke Minister Elia John and winimi ko gore jena ba Ramadan na commissioner ba dil ngaje no nga ka community dung murleni of course ne de kon la murleni ki great people administrative area ku kan denied no tele ne kiyan shi commissioner shi nak lat kanu ka yanji eastern equatoria karodu non tele commissioner mission nak ka changa ja gwano ne ken am before career mo kan talk united contin la greater people administrative area government official ken chigu en dormo before kan would me kan and then the next day sha would mo chai klo ne chagu jono donga kan din kono kwa garame kwa set up ke kwa nyuru ka da dop so right now cha investigation charge to glo lat keje do not take a right me cha kulan mu ko no ngudi shal ka me Michael Makwelwe gwasemeni china nyur ka parliament chi transitional national legislative assembly chikala do ne ba investigation ba je continue ko ba gude me ba Ramadan naga ba je gor ko jen ram kel ko kon michilet ko kon kel no chinetin kon tin la lawmaker kienet kon la jingoni chikala no ba ram mo ba je gor chete wut kel michiro de je ran ngoni ke lawmaker wud shala bol Joseph Agaw ano she ji parliament ke chega jogono nene de gwano de kon meter me kire ka me de kon mal solve ta gwa kana no we woniam karwaje dana chalat neti kontila jingoni kane ta dana chawud me chana kaje gor jeno de rammo de je gor it deserve immediate discussion ko Stephen Lowosio Lumogin ram kelga kon mishi kon le de ka rewika South Sudan chalia de chaje de palwe no bakana charam dana naga chaje gor no shude shalka gawa jen charwaj kanetun content ka parliament la jingoni angwada mo chatta mishi to ka jen wuri shalka me Michael Makwelwe Michela no wode ne kon tila jingon de ka focus ka ta danan chawdu mo chana ka jen ti Michael Makwelwe te Benial Minister of Parliamentary Affairs Michael Makwelwe pa ko ndi ngi ndiala jen che loy gwada danan kwa discussion me kwala tin ko de would commissioner mo de Ramadan nega de jagor and then Michael Makwelwe te Benial ka joko ne jonetin kon la jingoni okay ka proposal dana shangun ko de would mo de Ramadan nega de jagor she advice je to kon de kon la jingoni ti Michael Makwelwe te la do ne jane shi kume shi action check can already ke shi do mi by investigation ballot ke je che to already she la no that matter no they are palatin con tilat ke investigation so it mean that she la dun yene ideality ne ajen na me ne contin vigilant ke ne contila criminal investigation ki criminal investigator tilla jalen shiang mitiram chana ka kan bi la ti yin jingone ne de content ka parliament ngwata mene Michael Makwelwe chela do ne till law enforcement tegatin ke law enforcement authorities till renta mako ba wudu mo baram dan na baje gor so kuji mo yenetin kon la jingone ka parliament chela dun paleje okay jene case already under investigation and gwado mo chi parliament ke jingone gwado chi garo de maten kwa investigator kwa ka ala ko bika continue with their works bikan Ramadan nagran bikan gor yen biede karudun Michael Makwelwe chela do ne jene criminal investigation jene are normally handled by security and legal institution rather than parliament joga ne ko la jingon no ne me chela dun palaje tin kon lat keje shi mi de debate ka parliament no baram dan naga baje gone de kon lat keje katen golga and yen de yerdun jako de yen bit ka kuide so mi chirga me mi chelar no me stelam nange tenne ko nan bi rajmo bi lat kane to kontin la jingone tin la criminal agor so kujimo yene kon la teka parliament telem ku ye concern telem nangetin so na me inshallah gwada danan shine to kontin la lawmakers ke ne to kontin tin ngaje gwano chawud me chana ga jeglong kachi chala dun de Ramadan gore Ramadan nagrande je gore Michael Makwelwe denno yen pala jenetin kontin lat kan money
no wa wuri chalke governor los lo bongo che were wi kujuba boka jan gwasa mako be no mo ba jo report ko baram nagran ba jagor of course a very hard at this moment ko do bran de ram nagran de jagor ke je ko ngai kon diale me tok murle nagran der ba jalong chaje de mal jek chaje de larba kwa dong la gor no ba dor ba jelar ngai kon kuma kirma yadit en wude me chakula nagam chale Steven ke commissioner ka kapoita is kanti general yes filayo no cha paya kwan ka gwade kor ka gwade dan char dakam char chaje yen ko ran SPL ayo tepin parkol an area dan cha naktin de jenu ba kwa targene je ka dat kala dan chalat ke jeng maybe it was a plan michara la ka kwide but Michael Makulo na jogono shwa der ka kwide ba investigation mo ba je la telam nang yeten show na me amle road right now which with me ko kwai kemena na betwok ko me sha ko nang commission what will happen to others leaders tin buwe ka jan area mo ke ba pele jan o charge belat duna Michael Makuilo telem nangitin no mo mi chala ngai kon mana Michael Makuilo dalet gwa na me da la jenan yam bana jien bana we case story merode ko kwi lokadana lokani dakram char kene je kware karaman yam bana focusing right now ke jan time me bala garwi lampoch bukon case me ban je linkel ke ban je gor kel ko very important gor jen be nyaka yekel garwi lampoch jen che logno chaja gwan she denies and who telemananga kore dane shi to kanasir kore ji to kanasir kam ngane nuri lanwer wai ami Canadian assas PDF gwade cha de ina assas PDF cha ka jutin ka nasa garrison ki ku ya radio and role dan ci to kam ngane nuri kene kuma assas PDF kan gwain ka gade ke jamako gadu lampo jena ramkel kanetin content ku chong ka ku nasir county ajan do badana yan ke ja gadu lampo jen cha chong gwa lokre wi ke juba kam cha chongo ko jen ramkel mi de pin first vice president Dr. Machar cha gu jen o jen era mi chiroden vol ke te kon chuden lahat jen she reject an allegation mo men cha lat ke kwide en o jen era mi mo part of kore dana chi talk gadu lampoch jen nyam lok gwa dan tiki jetina jingoni ka changa joka jok chela do ne na jen prosecutors kenetin kontin gwain kane ka chak she ka fail ko they can evidence they can provide ke they can convince and han aram kel mishi kore dan chi to ka nasir je support ajani kore dan chi to on ne ko na prosecutor team ke ne ko na gwain kane no they can ling along you know tele evidence te nyoda no aram kel mi chiriak chelat ka kujamo chigawi lampo chela do ne jene man chalat ki ebden kon chanong jene kandial telemi nyodanu te kelling ki te ka marka kure dana ci to kanasir ngai kon diala gawi lampo aram kel kanitin kon chayen karam kel ku kuma SPL ayo kajan ba ko kwa kuar kanasir county ko le represent nasir ka parliament ko ran ngoni elo makers le ka parliament jen gwa dana teten chukon di arling ne chenge dane kap je wa kam jenere torbiele chwanang no so ka jen testimony men chalat gwasame che kod jogo no ne a jen prosecution ku kana temno de kana connect ka kore dane chitwo katele without presenting credible evidence gentle evidence ke tele tinyo da no han aramkel indeed mishi participate ke medana shiro da lahat gwata mene ajane katen chalat kan dial ne ti ajane tele mu ko connect ke jela do ne en evidence konen cha kam jukume kene ya tin ja kam jilok ana take a video mi cha play kachine tin kontila jilok bo ci kana play many time ka ci kana guch araja dan la da nanne long ko support ni kume asor ko support ni militia ne kin war wai army the no la no
en kaneten contentual ka agwelek militia kana bishop kanete kan integrate ke kan kamat ka bon SSPDF and yet ngoda jaka keno kanete ke disarmament wo kanala te ko lad no na me shian larmo bo mi shala da general Kwangchorale ka mi shala da general Johnson Oluñ so kuje mo lad ne mi kana lad already and wo militian city kan ke integrate into SSPDF so ngumu kwa kala jako kan bukan disarmament bukan okay dawodo ka panal and ginemi ka ganete mo shi kan mat ka de ni SSPDF no the way gen mission mo shiaja link ka shiaja play ni ka tungwan you know tell me shia jekten tama kan mo mi chala do re de netiti and video evidence cha nyot gwada mo nyot gen wo charwach ka shia ling mo dandaten shiaja view multiple time shiagwi ni ka tungwan shia repeat ni ka tungwan so shiane no tell me kwa kona ka mandan lat krodin go jen gwan ga jen o jen it's a right to militias you know kad na mel chala do already kan ne de ti chala ka militia na kan chala ti agwele force kana bishop force lat ning ten kan ne de ne janan ko ken t-shirt kan wer wai army ba so janan na me chala da general James Chol Kwang kana general Johnson Oluñ no kan lat kana kamala kal ne ka pyro ron kin dang ro jan dang ro de no kana de ti me lat kana o take this am nu wa carry it out chekola do shian laramo ken chianen already ba so ka jan ta dana lokaje ka je chala da joje no telele titketin kon sharen lat of course gorge jalon kumeno de je kon na ka ti chirketitene but ajen tele titten jan tele titten so biya ngaje money ngai kon dialan goin mon gwain ken ni kuma Dr. Machar kuma kirmiyadi gor kan way mo de kan dial de kan kelin ke je de Dr. Machar kan je kwara kan dial de kan mat kan mandana le roda de kan dial de ka connect ka kore dana ci tuok ka kore dana ci tuok rame dana ku je plan kirma yadit selpa kirma yadit ku je plan on kan netin content kel ke je kan Dr. Yang Machar kan won no te kurm de tuok but men latke kir gwadame gurna duwa badan en be kume SPLA ayo be jakata lotkeje ki che bu gurno bi ka participate ka kwin kware jan ta dana let jan let kire ngai kon dia lichikati en go a tactic ni jan ka kir mi yadit ko be remain ka power ko ramadan dwala ka je long gwadame ne Dr. Yang Machar tel rada dien mo dwal kir ke je ge Dr. Yang Machar again we jaka Dr. Machar ko bete ka tin a very long time shaga jaka lat ken jor let ken tong wan ka kwide ti shia talk so kuje mo nyen ko ala jogo no nene en case me chala do jen a politically motivated ko telele long ko ba jogo no chireng Machar che participate ken je ko ala talk ko ken evident yal ko no ka tele evident Chenga man chicken if then you can kapietin abako kamra ran forensic expert George longo no kan etiti gwain keneka ka chak so the defense team bikala do ne tele there is insufficient evidence la evidence chirong tichik take a connection kamana la road and again there's a delayment kajen luka mane lena ne ntama la ja adjourned ke ba ja postpone by your name several months now keep posting one tell me chana there's no concrete evidence katin kona lat karodian so mgui kona me katibaj baj mega kona en larame dene ga kone Dr. Yang Machar one of the figure rewika South Sudan mede South Sudan de jenong mal the note ne de shara yalekan wana mo de chagoro en wone ne de Dr. Machar de laram kel kanetin continent of Sudan de kanong development ajela na the longa ko the main things en la ring Machar gor ne mishal ken wo the national election de jela de George a telkor but through dialogue without any confrontation but na me cha gore kir jenena tel mishal ke national election en kir ko gore jeno benedial ba vote nije
ko tele we da dian mi chi dot ke jam che gor bene dial ba displaced across the country because cheng refugee camp because cheng na IDP camp ko gor ko general mu election wo ben ba cho kwa ne ja jen nen yana tam ped en self ke mi yadi ko der ko en kwa da jalat gwa da ngo da kam cha ngo da ti jenen mi kon wi kon lat ke kin mi yadi riude ke liu adwal ko che gor no be power be jelus chero da mo ka branches nas the extension of him te pay ke yu ko ba kuma spila yu ba jalat jor ka ba ne tin kon kwa support ba ka kok ko gor ko general ne jen be pada karwade so ne me jen dan le rode ka president self ke mi yadit ka ta dan yeda gade so menen yent dial tigen dial lat en chal ke lat cheten ko che gol malu be ma chala chola na dan odi amma la lat ke je jen kula we ke jere wi ki juba a jen kula nyur ke jamone which de ina sas pdf chika gwach kanere kon lan wer wai army ke ngane nuore to tell base ka tell office ka chaka mu ke yo kana bad controlling them na mo up to self ke me yadit tell me nan ku me spila yoten so na me jana na gorno de nyoka yekel an bana nyoje kana the report biate kamal bye bye